Salam horas bardongan mau lati dita salut nate. Jadi sonare kami lagi di Taman Cadika rencana neng syuting video babe film-film pendek HP tiba-tiba roh udan jadi gagal maju sadari onate. Songonom tempat lokasi na neng tempat nami syuting hian. Sodo sering jot syuting-syuting artis-artis Batak, penyanyi-penyanyi Batak dohot syuting film anak pakak pesiring deson. Ngaro udan nih. Lari kita lari. Halo. Jadi ala gagal lo itu syuting sadarion. Mula maju itate. So nukia lokasi ni syuting ta omma warna Taman Cadika. Ngalugi budak be jalan musenga songon na botari. Jadi mula maju hitanangi. Jangan lupa kunjungi kamu at channel hu paro ng ganjang do channelon Maulati official. Do channel itong aku narot sotong nagagal syutingi pas hari boho dohot anak pakat. Oke guys. Mau lihat tidak?